माननीय सभापती, फुडें धुकल्लो तारांकीत प्रश्न. Honorable Yuri Alemao. Speaker sir, postpone star question number 1A. Speaker sir, answer as per presented to the House. Speaker sir, आज हो टॅक्सीचो इश्यू आनी गेले ते सेशनाक आमी हो प्रश्न घातलेलो, पोस्टपोन केलेलो. आज तरी म्हाका दिसता हेजेर एक बरी चर्चा जावपाक जाय. आनीक आज स्पीकर सर हे आमचे गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर भाव जे आमचे ओरिजिनल एम्बेसेडर टुरिजमाचे आनीक जे आमी टुरिजमान म्हणटा अतिथी देवो भवा, द गेस्ट इज लायक गॉड. आनी त्या पद्दतीन म्हाका दिसता आमचे कर्तव्य जाता दॅट द वेलफेअर ऑफ दीस टॅक्सी ड्रायव्हर्स शूड बी नॉन नेगोशिएबल. येट स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचे जेन्ना रिप्लाय म्हाका दिसलें कितें तरी चेंज आसतलें म्हणून. येट द रिप्लायज देर आर नो सोल्युशन बट एक्ट्स ऑफ स्क्विझिंग आर टॅक्सी ब्रदर्स. स्पीकर सर आमचे कर्तव्य जाता, ड्युटी जाता that there should be not any type of compromise on the welfare. या सरकारान जेन्ना from the time it has come to power, there has been so many agitations against the speed governor, against fare meters, against Goa miles, against Goa taxi app, against आणि लोकांमध्ये एक भय क्रिएट केला की the taxis are like mafias. आज बाब मायकल लोबो आहा हिंगा, बाब मायकल लोबो बरो हार्ट बीट घान येला. कालच्या दिसाक बरो चिली फ्राय करतालो, प्रॉन चिली फ्राय. आयच्या दिसाक म्हाका दिसता हिंगा बरो बालचाव जावपाक जायो टॅक्सीचेर. स्पीकर सर आज जेन्ना आमी उलयता मायकल लोबोन अबाउट द स्पीड गव्हर्नर हो कोणाच्या गोड्यार घालपाचो तो उलयल्लो, तेजेर हांव डिटेल उलयना. पूण जे रेट्स ऑफ स्पीड गव्हर्नर, कमिशन्स ऑन टॅक्सी ॲप्स, खास करून स्पीकर सर आता जेन्ना आमी टॅक्सी भावाचेर जेन्ना एक म्हणटा, एक सगळे आरोप घालता, बट द फिटमेंट ऑफ व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हायसीस, इमर्जन्सी पॅनिक बटन, government charges 4,500 rupees annually for this particular service. ना जाल्यार तांकां फिटनेस सर्टिफिकेट स्पीकर सर सरकार दिना. What is the use of these services, Speaker sir? Why should taxi owners pay for such dysfunctional system? Or this was the error on the part of the government. Now, who didn't appeal in the court, who did not go, I'm not talking in the merits of that. Speaker sir, सरकार क्लेम करता की एग्रीगेटर must pay the full government notified fare. But till today it has not explained in the answer whether it is actually enforced notified fare on the ground. What mechanism is there? Your answer Japot Dila, 4,18 taxi trips per year based on assumption. Ye answer an dila speaker sir. म्हणजे 5% local taxis use आणि 25% tourist taxi involved days. This is a theoretical projection, not any contractual assurance. So speaker sir, मुगेलो पयलो supplementary जो आहा की who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? Will algorithms decide the income? Will independent taxi stands survive? Specifically, Speaker sir, my supplementary, Poilo supplementary, what specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission or impose any algorithm pricing? And if you have a mechanism, whether any inspections you have done, if you have done any penalties or violations have been recorded so far. This is the first supplement. Speaker sir, आमचे माननीय लीडर ऑफ पोजिशन बरेचशे स्पीच दिला
टॅक्सी प्रॉब्लेमाचेर. हे टॅक्सी प्रॉब्लेम जे आसा एक लिगसी प्रॉब्लेम, ते केन्नासून म्हणजे फुडें 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 वचत आसा. आनी सरकार इज व्हेरी कॉन्शियस दॅट दीस प्रॉब्लेम हॅज टू बी सॉल्व. सरकाराची म्हणणी कितें आशिल्ली तेजो प्रश्न बेस्ड आहा. आमी एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें 2025 लास्ट असेंब्ली सेशना व्हेरी कॉन्शियसली हो जो प्रश्न आसा हे सेशन हाडलें, होपिंग एगेन्स्ट होप that all the taxi associations, all the stakeholders, as many as 36 association 3 दीस पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्या खाला आमी मिटींग सुद्दां घेतली, that they will see reason, they will accept the taxi app. आनी पळोवपाक गेल्यार हो जो आमी नोटिफाय केल्ले 2025 जे आमी नोटिफाय केल्ले, कितें म्हूण नोटिफाय केल्ले? आमी नोटिफाय इतलेंच केल्ले, सगळे जे बेनिफीट आसा, जे भाडे चार्ज करता ते डायरेक्टली टॅक्सी ड्रायव्हर वचपा जाय, ओनर वचपा जाय. ते इतले बरे स्कीम आसले, पूण तांकां एप म्हणल्यार तांकां कितें तरी कडकडो येता. एप म्हणल्यार नाका म्हणटा ते. आनी ताका लागून आमी कितलेशे प्रयत्न करून, कितलेशे तेंकडेन टॉक करून पयर फर्स्ट टायम मिटिंगेक ते बरेचशे पॉझिटीव आशिल्ले. पॉझिटीव इतले आशिल्ले, थोडे जाण सोडून जे तांकां आमी एक नवीन कितें फॉर्म्युला दिले. तुम्ही सगळे जाण एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मार या. ओन्ली 2 ॲप आसतले. एक जे गोवा मायल्स म्हूण आसा, दुसरें जे गोवा टॅक्सी ॲप आसतली. आनी रेट आमी युनिफॉर्म करतले, हें तांकां फॉर्म्युला दिलें. कोणाकूच एक्स्ट्रा चार्ज करपाक मेळपा ना. आनी बारीक बारीक जे प्रश्न आसा आमी तुमचे सुटावो करतले. पूण पहिले एग्री जाले, बरेचशे चर्चा जाली. 2 वरां सुमार मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले, आमी सगळ्यांचे आयकून घेयले. लास्टाक सगळे सोंपता इतले जाले, एक ल्हानसो ग्रूप 2-3 जाणां नांवां काडना, आमकां एपूच नाका म्हणपा लागले, आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका. ते डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार एप म्हणपा लागले. पहिले ते सांगताले डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक्सेप्टेबल आसा. तेन्ना आमी सांगले बरें, वी डोंट वॉन्ट टू डिसायड इन अ हरी. आमकां हे जे निर्णय घेता तो सगळ्या मान्य करपा जाय. आनी हांव हे सभागृहानूय सांगपाक सोदतां, हो जो विशय आसा, वी ऑल शूड बी ऑन द सेम पेज. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली टॅक्सी, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. होम डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व बिकॉज दे क्रिएट समटायम्स लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम. आमी कितलेशे व्हिडिओ पळयला, व्हायरल जाता ते. टुरिजम इज इन्वॉल्व. टुरिस्ट येवपाचे बंद जाता. म्हाका एअरपोर्टाक कितले फाटी हांव प्रवास करता तेन्ना सांगता, तुमचे गोंयान इतले सगळे बरे आसा, टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. एक म्हाका एअर हॉस्टेस येवन सांगपाक लागली, वी वॉन्ट टू कम फॉर अ हॉलिडे, ओन्ली आय एम स्केर्ड ऑफ द टॅक्सीज. आय हॅड अ व्हेरी बॅड एक्सपिरियन्स. असे खूब जाण जे उलयता ते उलयता. आनी ताका लागून आमी गोंयचे टुरिजम तरी सारखे राखून दवरतले. आमकां तरी काळजी आसा. आमी आमचे सगळे सांबाळ गोंयचो करतना टुरिस्ट आमकां माय जेल्ले जाय. आतां 2 एअरपोर्ट आसा, एक मोपा आसा, एक दाबोले आसा. तितल्यो फ्लायट येवपा जाय. आनी हें सांगतना म्हाका आनीक सांगपाक दिसता सभागृहान, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली टॅक्सीज. They are the real ambassadors, all these people. I don't want to criticize them to that extent. I also want to mention further things. There is overpricing sometimes by hotels. There is overpricing also by airlines, which also disturbs tourism. हे हांव मान्य करता. पूण हिंगा आमकां प्रॉब्लेम चड सगळ्यांक लागू कितें जाता, टॅक्सीचो लागू जाता. आनी बॅड पब्लिसिटी सगळ्यांक कोणा मेळ्ळा, गोंयचें नांव कशें खराब जाला, टॅक्सीवाल्या लागून. हे सगळें मान्य करता. सोशल मिडिया तरी काडल्यात, ते सगळे भरलेले आसा. ताका लागून पयर आमची मिटींग जेन्ना जाली, आमी एक कमिटी काडली. तांकां सांगलें बरें, तुमचे जे इतले सगळे तुमी उलोवन लास्ट तुमी सांगले नाका. आनी लास्टाक तेंचेच भितर त्या रुमान झगडी जाली. इतले एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपा पावले. लार्ज ग्रुप सेड आमकां एप टॅक्सी जाय. आनी ल्हान 3-4 जाण सारखे एग्रेसीव जावन एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपा गेले. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कॉन्फरन्स रुमान हें जालें. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें थिंगा झगडी जाता, एकामेकांक मारामारी जातली म्हूण. लकीली जावं ना. आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें, एक आमी कमिटी काडया. आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिल्लो आसा. एसिस्टंट डायरेक्टर एडीटी नॉर्थ, एडीटी साउथ, एडीटी मारगांव म्हापसा, एडीटी मारगांव आनी एडीटी हेडक्वॉर्टर्स, हे 5 जाणां हे पळय 36 असोसिएशन आसा.
तांकां घेवन बस एक एक त्यांचो प्रतिनिधी घे सगळ्यांचे आयकून घे आमकां क्लियर कट रिपोर्ट दी what is acceptable to them, what is not acceptable. What does the government want to do? We want to get everybody on a digital platform. फुडारा तरी कसलेय प्लॅनिंग करतले जाल्यार प्लॅनिंग कित्याचेर जाता वी नीड द डेटा आनी दे से वी डोंट वॉन्ट ओला उबर नाका तेही आमी मान्य केले आमी सांगले दोनूच ॲप आसतले खंयचे गोवा टॅक्सी गोवा मायल्स आनी गोवा टॅक्सी ॲप इतले सगळे तेंचे एक्सेप्ट केला आसतना सुद्धा ते म्हणटा आमकां ॲपूच नाका अशें जाता स्पीकर सर आज म्हाका काबार करून दी मरे तुवें व्हडलें भाशण दिलें लेट मी एक्सप्लेन द बॅकग्राऊंड स्पीकर सर म्हाका एक सांगा कोणे एक बरो हांव परत रिपीट करता हांवें रिपीट केलें एक बरो शोरूम गायलो सगळ्यो वस्तू थिंगा मेळटा ब्रँडेड स्टाफ मेळटा म्हूण ऑनलायन कोण ऑर्डर करपाक बंद केलें आज भाजी सुद्धा ऑनलायन येता मीठ सुद्धा तुज्यान ऑनलायन रोखडे हाडून दिता ब्लिंकिट आसून दी 2-5 मिनटां 10 मिनटां तुज्या घरा कडेन पावता ही सुविधा लोकां हे ॲप हे टेक्नॉलॉजी यूज केली जाता अँड ओन्ली वेन इट कम्स टू दीस आमचो एक दुसरो रिपब्लीक गोंय म्हणल्यार दॅट यू कॅनॉट हॅव अ ॲप फॉर टॅक्सी ओन्ली गोवा इज गोइंग टू बी आयसोलेटेड एज फार एज दीस इज कन्सर्न तशें खूब लोक कंप्युटर येयला तेन्ना म्हाज्या भुरगेपणान हांव जाणा व्हडले व्हडले लिडर सांगतले कंप्युटर येयल्यार यूज केल्यार अनएम्प्लॉयमेंट जातले मुलायम सिंग तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसले युपीचे केन्ना आपण एक्सेप्ट करपाना जाले हे असल्यो गोश्ट्यो जाल्यो स्पीकर सर आमी फाटी वयता काय फुडें वयता आमी टॅक्नॉलॉजीचो वापर कसो करपा जाय तेजो तरी सुदार हाडपा जाय आमकां सांगा मरे वी आर रेडी टू एक्सेप्ट युअर सजेशन ऑल्सो वी वॉन्ट टू एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग टुरिजम इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग गोवा एंड दुसरें एक सांगपाक सोदता तो सांगता आन्सरान हांवें सांगला इतल्यो करोड ट्रीप जातल्यो गोंयकार 5% ट्रॅव्हल जाल्यार 25% टुरिस्ट येता ते टॅक्सीन बसल्यार 4 कोटी ट्रीप वर्सां जातल्यो दीस इज नॉट फॉल्स डेटा दीट इज रियल डेटा स्पीकर सर असल्यो ट्रीप जाल्यार जे आज ट्रान्सपोर्टेशन खरें गोंयान प्रॉब्लेम आसा बिकॉज ऑफ द सायज ऑफ गोवा आनी हे जे म्हणटा जे ट्रीप मेळना ऑटोमॅटीक तांकां ट्रीप मेळपाक लागतल्यो पूण त्या ॲपाचेर येवपाक सोदना सो लोकांनी कशी टॅक्सी ऑर्डर करपाची आदले सिस्टम फाटी वचपाचे ओके थोडे कडेन युजींग टेक्नॉलॉजी हांव सांगता ते आयक मरे युजींग टेक्नॉलॉजी जिओ फेन्सिंग तरी करपा जाय ते वॉट यू से यू कॅन डू दॅट ऑन द ॲप इट सेल्फ उमकी एरिया वचपाक मेळना हांव जाणा आय हॅव पूट माय सेल्फ इन देर शूज समटायम्स टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम यू हॅव टू थिंक यू आर अ टॅक्सी ड्रायव्हर वाय आर दे एजिटेटिंग सो मच आदी जेन्ना हॉटेलां आयलीं चड करून सावथ गोवा तांकां उतर दिलें हें स्टँडार फकत तुमची टॅक्सी आसतली तेन्ना थोडेचशे लोक येताले तेच हॉटेलां सारके व्यवस्थीतपणे सगळे जाताले आज हॉटेलां जालीं कितलीं आज गोंयांत ग्रोथ कितली जाली कितले टुरिस्ट येता आमी तरी 18 लाख आसा 1 करोड सुमार आमचे टुरिस्ट येता सो सगळो बदल जाल्लो आसा So do you not need to use technology to make it more convenient for local people as well as for tourists? हे तेणी चिंतपाची गरज आसा बेश्टे ते टॅक्सीवाले येता म्हूण तेंचे आयकून एक भुरगे तरी इस्कॉला वयता आनी रडटा ल्हान भुरगे म्हाका इस्कॉला वचपा ना that time parents have to take a decision government here has to take the decision what is good for the people of Goa what is good for tourism what is good for the state मुकडे सगळे आंकडे हा स्पीकर सर even Goa Miles which is operating at 20% less कितले इनकम रेवेन्यू आसा मुद्दम सोबतच्या आधी रेलेव्हंट अरे हे 15 मिनिट उलयले मत म्हाका विचार दी तो डायवर्ट सुद्धा मातशे बस मागीर तुका प्रश्न विचारपाक गरज पडपा हांव आन्सर केल्यार तुका हांवें उलोवपाक दिलें तुवें व्हडलें लांब भाशण दिल्लें स्पीकर सर मुद्दम सांगता इन इयर 2018-19 स्टार्ट जालें तेन्ना GST जे फारीक करताले and these are only 2000 taxis was 39.9 lakhs and in this year 25-26 4.25 crore GST फारीक करता total turnover 89.35 crore and from 2018-19 25-26 it is turnover of 307 crore only one Goa Miles which is one platform therefore if you include all the taxis imagine how much revenue you are actually losing nothing is accounted दुसरे मुद्दाम सांगता हिंगा income of
beneficiaries, this is real-time figures. The income used to be around 15,000, 20,000 taxi fellows. Since they are using app, and I can give you the names, जे मुट्टा सगळे भायले, I full list काढला सगळे गोंयकार जावन आसा. गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम. दुसरे Let me speak. Let me speak. मुखारान उलोवपाना. Let me speak. अरे, because sir, I am quoting this so that he has information, enough information. ऐकपाकूच रेडी ना. ऐकपाक मनस्थिती आसपा जाय. इतले अरे, आयकले. लीडर ऑफ पोजिशन ऑपोजिशन म्हणून फक्त उलयत रावप न्हू, सगळे विशयाचेर उलयत राव, दुसरे आनी उलोवप ना. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम सांगता, more than 1.2 crore passengers travel, local people travel. This is a real fact. हे आमकडे डेटा आसा. That means 15% of our population are using Goa miles. दुसरे तेंकडे वेगळ्यो वेगळ्यो स्कीम आसा, ते हांव तुका जाय जाल्यार मागीर सांगता. Then out of 2,000 drivers, if their income exceeds 5 lakhs, more than, starting from financial year 20, more than 2,000 taxi drivers will now contribute income tax on every trip they perform through Goa Miles platform. This means that income tax will be collected from all active drivers on each trip. This will happen if you get a digital platform, even if it is common here, only 2 operators are there. What they don't want is to, Speaker sir, tenka naka, amka kodlale sarkara. Speaker sir, you will be surprised the quantum of business that taxis generate in Goa. They don't want to come because they don't want to be accountable. That is the thing. But luckily, Speaker sir, luckily in the last meeting, I also want to compliment the taxi drivers. They were quite positive. Change they want to cooperate with the government. I want to tell them, I have reached out to them. I will reach out further. We are also willing to cooperate. Let this committee, which I have appointed, 5-member committee, let them give their report and finding. And then if they have better suggestions other than the findings of the committee, leader of opposition or leader of position and other people can give, we will incorporate them. What is the problem, Speaker sir? Speaker sir, मंत्र्यान खूब इतली भाषण दिले. आता specifically what question I had asked, एजेर उत्तर ना. I had asked you specifically on what whether the aggregators set these demand patterns, whether algorithms decide the income, will these independent taxi stands survive? ये जे काय उलेल ना. आता Speaker sir, आता ये problem, जेन्ना problem start झाले when Rule 140 was exempted. Rule 140 when it was exempted, Speaker sir, एक साइडीन आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांक तुम्ही मीटर इन्स्टॉल करपाक लायले आनी दुसऱ्यांक ऍप बेस जे पडे आहा तांकां मीटर घालपाचे एक बंदी ना. हेजेर एक 2 टायर सिस्टम क्रिएट केलो, बेसिकली डिसएडवांटेज टू द गोवन टॅक्सी ऑपरेटर्स. आनी स्पीकर सर, जेन्ना मंत्रीलो जेन्ना आन्सर चयल्यार, ही सेज दिस इज अ मेजर टू सपोर्ट गोवन टॅक्सी ऑपरेटर्स as or by introducing this rule 140. Speaker sir, गृह मंत्री उलयलो about भारत टॅक्सी ऍप. आम्ही प्रयत्न केलो की आणि गृह मंत्री उलयलो कितें काश्मीर ते कन्याकुमारी ही सुरवात जातली मग भारत टॅक्सी ऍप. आन्सरान डिपार्टमेंट डजंट नो एनीथिंग. It is unaware about. We asked whether you communicated to them. You have given absolutely nothing. This shows the disconnect. Anna, Speaker sir, त्या मीटिंगेक जेन्ना तेमी ते टॅक्सी भाव उलयले about implementing point to point fare with revised rates as per 2014, हेजेर सरकाराचे टेक कितें? स्पीकर सर, बेसिक क्वेश्चन. आतां हे जे तुमी ड्राफ्ट गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन 2025 जेन्ना तुमी पब्लिश केले, त्या वेळार तुमी ऑब्जेक्शन आनी सपोर्टार तुमी लोकां मुखार गायले. त्या टायमार स्पीकर सर 3,802 objections that they do not want it and only 290 letters of support. You all put it out in the market. The people of Goa had to decide. The taxi people had to decide. That means 3,802 objections were put, 290 were in support. म्हणजे 93% opposition rate.
हे पोटमुटा ऑपोजिशन ऑफ पोजिशन हे ऑपोजिशन सगळे घेन रुलिंग हिंगा कितले आमदार आहाय कितले आमदार उलयले हे एग्रीगेटर ऍप नाका म्हणून आता युअर रिप्लाय सेज युअर गाईडलाईन्स आर स्टील इन ड्राफ्ट दे आर स्टील इन कन्सिडरेशन स्टील अंडर एक्झामिनेशन 8 महिने झाले स्पीकर सर पयली मिटिंगेक मुखेलमंत्री सगळ्यांनी आमकां आपयल्ले आता 8 म्हयने झाले 9 म्हयन्यान कितें जाता तें हांव खबर आहा आमकां कितें ऑपोजिशन एमएलए बाल्तिमा आपोवपा आहाय पयर मिटींग जाली ती कितें आपयलें ना आमकां केन्ना आपयलें वाय वर वी केप्ट अवे वाय वर वी नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग आर यू ऑल वेटिंग फॉर बाल्तिम आफ्टर 9 months or why 8 months have happened 8 months speaker sir why were we not called for that meeting? You all are putting allegations the same way that you all are saying that taxi or mafia zogni keli akeli. Why were we not called as elected representatives? Why was this type of treatment done to us? Not a single coastal MLA, only ruling MLAs were called. Taxis are not there in other coastal areas. Speaker sir, aaj it is very very simple. 3,802 objections. Speaker sir, अब एकूच आन्सर No, no, एक मिनिट स्पीकर सर आम्ही जी मिटींग कालची घेतली डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाजे त्यांचे पयली आयकॉन घेवपाचे हाज्या खातीर हांव एक मिनिट कंटिन्यू कर स्पीकर सर हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर फक्त एकटोच म्हणजे बिंग अ स्टेक होल्डराच्या वतीन दुसरे स्टेक होल्डर नाही दुसरे स्टेक होल्डर नाही त्यांना पहिले ऐकून घेवचे डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी पहिली फायनलाइज करता आणि मागीर त्यांना सांगचे हाजो विषय आशिल्लो ना स्पीकर सर very very simple Speaker sir, Speaker sir, I'm on my feet. Let me tell you. Speaker sir, I am on my feet. Please ask him to sit down. Please ask him to sit down. It is his stand that he does not want a digital platform. We make that clear. Invitation दिवपा मुखार चला. Speaker sir. Digitization जाय काय नाका, digital platform जाय काय नाका, Sir, app जाय काय नाका. very Answer clear. एकूच क्वेश्चन तुम्ही Speaker एकूच sir. क्वेश्चन Speaker एकूच sir. क्वेश्चन 20 मिनिट डिस्कस करो Stand to the clear कर. I want stand clear कर मो ये ना इंगा very simple. Ask your conscience whether it is good for Goa, whether you want a app-based taxi, whether you want this or not. गिरी बाब एकच क्वेश्चन तुम्ही तिथलं 22 मिनिट डिस्कस करो बाकीच्या भटकायले म्हणून लावपा ना. Pointed question when 3,802 objections are there when you put it in public domain only that is 93% say they do not want this aggregator scrap will you it is your duty to scrap this aggregator guideline scrap will you scrap this current J42 aggregator ada 8 min J42 this Speaker sir, wait, I'll answer you. Please sit down. Sit down. Boss mare. Boss mashe boss nahi. Sushek gaya mare mashe. Speaker sir, when this committee has been formed after listening to all the stakeholders, we had this meeting. Once their report comes, Honorable Chief Minister will call another meeting. Never mind if it takes time. We will call them also. I'm sure Honorable Chief Minister will call them. We don't want to keep anybody out. And then what is practical? When a new policy comes, those are only draft guidelines. Speaker sir, let me complete. No, Speaker sir, you sit down there. Chief Minister should give us an answer. Will you scrap it? 8 महीने pending दोला. तुम LOP. He scrap कर. he किधर दोला? boss रे. Will you scrap it? If you are doing new policy, scrap स्पीकर it. सर एकूच मिनिट स्पीकर सर जेन्ना त्यांच्याकडे नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसीचे डिस्कशन सुरू जालां तांच्याकडे तेजे आता ऑलरेडी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेता नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली तेन्ना ते स्क्रॅप जातलो ना ते pending अबे किधर साहब, दोला? अबे Not a साहब. policy, that is only a draft. इतले तुका समजना. ची objection scrap करता That it was only a draft. It is We have a been draft. saying all throughout. acceptable. Or he is misguiding the house, trying to misguide the house and others as well. Is that acceptable? It It is is a only a 8 draft. महीने कित्याक दोला 9 महीन्याक रावले It is only a draft. It will take even more time. Baltima appointment, For your no, information, Mayananda it will take appointment. even more time. We don't want to force. Speaker sir, I want an assurance we don't from the want to Honorable force Chief anything Minister down the that throat of even the taxi people. existing We want to taxi make them. aggregator policy will be scrapped. It is not in the interest of Goan taxi drivers.
will you scrap the existing whatever you have taken down? Speaker, sir, New आता policy secondary. क्लिअर केव्हा कट घेऊया? सांगता डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलाइज झाली काय अबेन्सान असलेल्या इट इज ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप Automatically ते जाईना स्पीकर सर ते नवीन जाईना पॉलिसी आयली नवीन पॉलिसी आयली काय आम्ही जे अबेन्स दवरला ते आम्ही परत स्पीकर सर 8 महिने झाले आता 8 महिन्यात 9 महिने क्रिएशन जातले बाल्टीन जातलो स्पीकर सर आमका बाल्टीन मनाचो जाता ते म्हाका खबर ना हे तुम्ही स्पीकर स्क्रॅप करतले काय कितें स्पीकर सर ही पॉलिसी तुम्ही स्क्रॅप करतले काय कितें यू हॅव स्पीकर टू सर स्क्रॅप ताका क्लियर कट सांगता हांव डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलाइज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही दॅट इज एन ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप हे केसो उतर तुगेले आज सध्या की 8 महिने सो व्हेन विल यू कम व्हेन विल यू डिसाइड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट कॉलिंग अस यू Because, प्लीज sir, गिव अस एन अश्योरन्स क्लिअरली सांगला What assurance you have given? You have not given any assurance. I क्लिअर You have not केलं given any finalization assurance. will call all the stakeholders and guideline. including the concerned MLAs. Because आपोल ते बरे दुसरे- स्क्रॅप करतलो काय कितें because करतलो म्हणून सांगले एका- आनी कशें सांगप तुका स्क्रॅप करतलो सांगले मरे न्यू पॉलिसी फायनल जाल्या उपरांत ती ती स्क्रॅप policy करतली म्हणून. automatic केले मरे आनी कितें तर कितें उलयता? हे इतले 38,800 तुका ऍप्लिकेशन personally ऑब्जेक्शन drop घ्यायला आहे हे आज स्क्रॅप कर बसा अरे तुका हे नवीन समजा पॉलिसी number आयली काय ते two स्क्रॅप करता. करता मरे पॉलिसी मागीर फोडणे स्पीकर सर स्पीकर सर जेन्ना मुखेलमंत्री Because, sir, म्हणटा ते न्यू दुसऱ्या पॉलिसी हाडपाक सोदता 3000 एक्झिस्टिंग objection स्क्रॅप येयले. कर एक प्रुडंट मिडिया Then it is in abeyance. एक हे घेतले पोल घेतलो 94% ऑफ लोकल पीपल सपोर्टेड ऍप बेस्ड टॅक्सी इट इज ऑफिशियल Because sir, objection on the taxi aggregation, 3,802. हो विषय सोपया. That is 93% स्टार क्वेश्चन objective. नंबर 1 स्टार क्वेश्चन नंबर 1 अब्रुदम Question number 1C. Till the Minister for Public Works be pleased to state whether the government is aware of the stagnant water in the field. One C. 1C. Because sir, answer is as per computerized. Yeah. Speaker sir, Santa Cruzan एक मेरशे तोय हा आणि या तोयाच्या मदल्यान एक हायवे नॅशनल हायवे 66 पास जालोलो हा आणि कितें जाला त्या तोयातल्यान पास जालेल्याक एके सायडीच्या तोयाचो पार्ट तिन्याच्यान जो आहा न्हू तिन्याच्यान उदीक धरून उरता त्या हायवेक एटलिस्ट एक 100 पायपां ते कनेक्ट आसली आणि 100 पायपां ही चॉकअप जालेली आहा तोयाच्या सायडीच्यान ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी आमचे कल्वर्ट 3 कल्वर्ट बांदून एके सायडीचे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व केलेले आहा स्त्रेला कडेन आणि हे आता कितें जाता हिंगासर उबो जाणो म्हणून आमच्या तिका वाडो आहा ह्या वाड्याचेर तिका उदीक धरून उरता तेका वाटूच ना वचपाक थिंगासर बोंदीर आमचो अंडरपास आहा थिंगासर एक आर्क कल्वर्ट आसलो हो आर्क कल्वर्ट जेन्ना पळय नॅशनल हायवे बांदला सर्वीस रोड बांदला तेन्ना ते सर्वीस रोडाच्या पोंदाक गेला आणि तेका थिंगासर आतां उदीक वचपाक म्हणजे एक्सेस ना आमच्या दर्याक वचपाक तेका लागून हो कल्वर्ट बांदपाचें चड इम्पॉर्टंट कित्याक थिंगासर आनीक एक वाडो आहा थिंगा सांता बार्बारा म्हणून थिंगासर उदीक धरून उरता आणि हे तर हो तर ब्रीज बांदीत कल्वर्ट बांदीत जाल्यार हे सगळे उदीक फ्लो जातले आनी आमच्या दर्याक वयतले आणि हे आमचे बऱ्यांतले बरें उदीक आमचे फ्लो जातले आणि हे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जातले हे म्हाका आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर एश्युरन्स दिवचे कित्याक जेन्ना आमचो WRD मिनिस्टर थिंगासर येयलो आमच्या तोयाक आमचे व्हील गेट घालपाक तेन्ना तेणे पासून ते नोटीस केल्ले तेणे पासून सजेस्ट केला हांव नका एवढ आसा जाल्यार तेणे सांगलें थिंगासर चड गरज आहा म्हणून आनी थिंगासर व्हडलो कल्वर्ट जाता धाकटो न्हू कित्याक थिंगासर पायपलायनी गेलेली आहा मागीर लायटीचे केबली गेलेले आहा तेका लागून व्हडलो कल्वर्ट घालीत जाल्यार आमचे सारके प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले कित्याक ऑलरेडी आमच्या सीएमान सॉल्व केलेले एके सायडीच्यान आनी हे सायडीच्यानय सॉल्व केले जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रॉब्लेम सॉल्व जातले नाल्यार जातले कितें हे सगळे उदीक थिंगा धरून उरतले आनी उदीक आमचे कुसतले आनी आमचे दोनी वाड्याचेर आमचे सांताक्रूज जो विलेज आहा थिंगासर आमकां सगळ्यांक त्रास जातले हे अशें जावंक करना म्हणून हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हे बेगीच्या बेगीन म्हाका तेणे इन्शुरन्स दिवचे कोतलो म्हणून Speaker sir, 4 laning of Medse Circle to Bambolim हे जेन्ना काम केल्लें तेन्ना थंय 5 पायप कल्वर्ट्स एक्सटेंड घाल्ले आसा ऑलरेडी आनी ते बरे आसा तांचे क्लिनिंग बिनिंग चलता ताजे भायर इम्प्रुवमेंट टू सरफेस ड्रेनेज म्हणून 2 न्यू बॉक्स कल्वर्ट्सांय घाल्या
जे ऑनरेबल आमदाराक खबर आहे मेडसे सर्कल बिटवीन मेडसे सर्कल आणि सांताक्रूज जंक्शन. आता मेंबरान जो पॉयंट नजरेक हाडून दिला की तो म्हणटा दुसऱ्या सायडीन आनीक मातशें कितें इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा. हांव चीफ इंजिनियराक घेवन ताका घेवन वी वील गो टू द सायट एक्चुअली वी वील सी कितें रिक्वायरमेंट जाय आनी तें जाय जाल्यार आय वील हॅव नो प्रॉब्लेम टू डू दॅट वर्क. कितें जालां थिंगासर स्पिकर आमची पायपां न्हू जमनीन भितर पुरवल्या ज्या तळ्याच्या सायडीच्यान आनी तें उदीक कशेंच वचना तिका स्टॅग्नंट जाता आनी तिका लोकांक खूब त्रास जाता. हें मातशें इम्पॉर्टंट काम हें करूंकूच जाय कशे भाशेन. Speaker sir, I will accompany the MLA to the site. I will personally verify. And if it is true, we will immediately take action. No, it is 100% true. थिंगासर एक आर कल्वर्ट आहलो आर कल्वर्ट तो पुरवलेलो आहा सर्वीस रोड बांदता तेन्ना ते तुका कोणी सांगतलो इंजिनियराक खबर आसतली ती. प्रश्न क्रमांक 2. LAQ number 2A. 2A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, आज हांव जे LAQचे जो आन्सर मेळ्ळा, the answers in the LAQ reflect several critical failures in debt management. The highlighted issues in fiscal prudence, transparency and long-term planning. Total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Speaker sir, no Orsani, more than double, म्हणजे 18,489 crore debt आमगेलो रीण जो आहा तो वाडोला. रिपेमेंट स्केड्यूल जो आहा, हारी करपाचो जो स्केड्यूल स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27, and हो जो burden आहा तो it will go up to 4,800 crore by 2030-31. Speaker sir, CAG report number 3 of 2025 page 18 projects that the government has taken off budget borrowing. Off budget borrowing 15th finance commission प्रमाणे जो 15th finance commission गे report आहा volume 1 page 395 of 438 या रिपोर्टाची clear दिलो आहा and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off budget and non transparent means. Clearly सांगता की budget जो हम propose कोताय तितू तुवें डेव्हलपमेंटल वर्क्स करपा जाय आनी ऑफ बजेट बोरोइंग्स तुवें घेवपा शिरपणा स्पेशली फॉर डेव्हलपमेंटल पर्पज. आतां CAG गे ह्या फायंडिंगाचेर रिपोर्टाचे पेज 18 दाखयलो आहा की दिस ऑफ बजेट बोरोइंग ऑफ रुपीज 604.99 crore was done by GSIDC, 101.40 crore was done by SID-CGL, Sewerage Infrastructure Development Corporation. Total of 706.39 crore of budget fiscal liability जी आहा 23-24 जी जावपा दाखोवपा जायली जो आमकां तो आमी दाखयलो ना वो आमी लिपोवन दवरलो. सो सप्लिमेंटरी स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर, जेन्ना CAG रिपोर्ट आमकां सांगता, जेन्ना 15th फायनान्स कमिशन रिपोर्ट सांगता की जो बजेट आम प्रेजेंट कोताय ते बजेटान तुले पयशे तुवें डेव्हलपमेंटा उजा करूं जाय. जेन्ना आमकां तुमगे एनेक्साचेर दाखोवन दिता की गव्हर्मेंटाक गेलो कॅपिटल लोन मेळटा फ्री ऑफ इंटरेस्ट 50 वर्स हारी करपाचो आनी हो कॅपिटल लोन म्हणजे तुजें GSIDC उजा करूं जाता, हे सगळे इन्फ्रा डेव्हलपमेंटा उजा करूं जाता. हो तुम प्लॅन कोण ना सोडा, तुम कित्या हे ऑफ बोरोइंग घेताय? वाय हॅव यू टेकन दिस ऑफ बोरोइंग्स when CAG report are highlighting, when 15th Finance Commission is saying that you have to be in a very transparent manner. Please specify why did you take this off budget borrowing which is not appreciated by anybody in the Union Ministry. Now, CAG report, when it is tabled in the House, it is made available to all of us. This CAG report has to go before the Public Accounts Commission for detailed scrutiny. And the Public Accounts Committee then submits a report to the Speaker, which is kept on the table of the House, and then we are supposed to ask questions based on that report. Because opposition members are part of the Public Accounts Committee. It is in fact headed
I am raising a point of order. It is headed, Speaker sir, it is headed by the leader of opposition. Because It of is headed by the- No, 15th finance clearly mutta you I have raised the point of order. Off budget Because everybody will start asking questions on CAG report. I think the answer has to come from the My minister. name, I'm clarifying. आता No, he तू took my आवडता name. मरे He क्लॅरिफाय took तू my उत्तर name. दिता See, तू उत्तर दिता का CAG chairman, तुगेले PAC, I am not the chairman. For your number two, Manohar Parrikar made an allegation on you and the Congress government that 35,000 crore scam was there. He spoke about it in public domain also. So please, Speaker sir, nothing stops him. It is in. I have raised a point of order. Honorable Speaker is entirely. Your point of order is invalid. You can take you a are decision, clarifying. whatever way you want. Let him I am clarify, bringing- otherwise I'll clarify. I am bringing to your notice. You are clarifying the it. Business rules. As per the business rules, CAG report first has to go to the Public Accounts Committee. It has to go first to the Public Accounts Committee. There you can scrutinize in detail, call the officers, you can call the secretaries, ask them explanation. And based on that report of the Public Accounts Committee, them members have right to ask questions. Because whatever the senior member may be saying may be true, but he has made a pointed reference saying that even the central government believes that when such soft loans are available, why do you go for market borrowings? This is a specific question. So this does not come into the purview of what CAG inferred. CAG म्हणलं असत आणि हो प्रोसिजर असत CAG कडे PSC वचपा जाय PSC नाल गेले जावंक जाय पण तो कितें म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ऑब्झर्वेशन आहा की असो सॉफ्ट लोन मेळटना तुम्ही मार्केट बोरोइंग्स कित्याक करता काय म्हणून तातून ताजो पॉइंट आहा सो हिज क्वेश्चन इज करेक्ट नथिंग रॉंग विथ ताणे CAG रिपोर्ट करपाक गरज नाशिल्ली. स्पीकर सर बाप बेन्झीन जो प्रश्न विचारला पळय न्ही ओके आमी हातूंत खंयसरूच फुटोवंक ना फॉर दॅट पर्पज तो जे सांगता की CAGन रिकमेंड केला वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दीस लोन वीच वी आर टेकिंग आउट ऑफ द बजेट ताजो लेटर जो आहा पळय न्ही 2 मिनटान आय एम प्लेसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ओके हांव तो प्लेस करता सीएम स्पीकर सर हांव एक सांगोसो दिता म्हाका आन्सर करूं तुवें दी मरे. इन्फॉर्म केल म्हूण तूं कायद चेंज करना कायद मुटा Yes, sir. तुजे बजेटान तुवें बजेट घालपा जावो तुगे डेव्हलपमेंटार तूं ऑफ बोरोइंग करता आनी मागीर आपण इन्फॉर्म केल म्हणटा दॅट इज रॉंग प्रेसिडेंट यू शुड स्टॉप दिस डोंट कवर युअर नेगेटिव्स यू हॅव टू मेक शुअर युअर ऑफिसर्स आर डुईंग करेक्ट जॉब and this is happening continues not only this time स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर Continues. करूं सर स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर No, करूं ही habit स्पीकर of सर covering तूं एक तर तूं उलयता जाल्यार हांव उलयता स्पीकर सर as regards the off budget borrowing the state government has not allowed any off budget borrowing by any corporation company of the state in the government since 2021 okay Speaker sir, this off-budget borrowing were never the part of the state finance account earlier as they were never required to be the reported, neither did the CAG sought. This is an account format. Since 2021, the Ministry of the Finance started seeking the off-budget borrowing liability statements which the state government has provided to the ministry since 2021. Since then, the state government has started disclosing this as the document available in the public domain. Okay, the question including the off-budget borrowing, which does not arise, the Goa debt to the GSDP ratio is anyway about 25%. आमी हो लिपोवपाचो प्रश्न ना आमी वयल्यान हो जो आहा पळय न्ही डेट टू द GSDP रेशियो हो 30 वयल्यान आतां 27चेर कसो हाडला ताचो रेशियोय बी ताका क्लियर कट दिला दुसरी गजाल तुवें जे सांगलें रिगार्डिंग हो आमकां लिपोवपाक जाय कित्याक इट इज इन पब्लीक डोमेन आमी तो जर 25च्या सकयल 24 दवरलेलो जाल्यार आमी लिपयता म्हणूं शकताले इट इज द 25 आसपाक जाय आमी 30चेर आशिल्ले एट प्रेझेंट वी हॅव रीच टू द 27 CAG रिपोर्ट मुटा की तूं लिपोयल म्हूण ताका लागून तुगे ते स्पीकर सर GSDP जी एक मिनिट मजा आयकता आयकता हांव बट तूं रॉंग सांगता हांव फॅक्ट सांगता तुका स्पीकर सर Fact सांग ना. कॅग रिपोर्टाचे जे आहा पळय न्हू इन्क्लुडींग म्हणजे कॅग रिपोर्टाच्या वयले बाकीची सगळी म्हणजे चारूय जे आहा पळय न्हू पॉयंट्स ते हांव ताका स्पीकर सर सांगता वीच इज एन रेव्हेन्यू सरप्लस वीच इज ऑलवेज द गव्हर्मेंट हॅज
target is achieved. I mean, revenue surplus budget continuously 21, 22, 23 to 25, 26 ह्याच्यापर्यंत दिला. Fiscal deficit, we are is under the control, which is the less than 3.5 during the COVID आशिल्लो. आतांय बी आमी target has achieved regarding the fiscal deficit. Guarantee ceiling जे आहा पळय न्ही, it is a less than 1,500. We have achieved the target. This year, which is a guarantee ceiling limit, is a 234 crores. Target achieved. फक्त outstanding debt to the GSTP एक ratio जो आहा पळय न्ही, वो आमी आता 27 पावला आणि हो मेन्शन केला. हांव देखू सांगता GSDP तुगे जी आहा तुवें शो केलो in 23-24 it is not reflecting to these borrowings that you have done, and that is what CAG has pointed you out. You want to correct your department, you should correct so that next time this does not get repeated. You can keep giving us answers, but what you have done is wrong. Your FRBM is not been in place, and that is the reason this is findings are coming. Speaker sir तो चुकीचा सांगता. हांव चुकी सांगना, हांव चुकी सांगना, हांव facts काय सांगितलं तुका? FRBM तू पेज नंबर दिला आणि 15 FRBM फायनान्स कमिशनला तू काय काहीच सांगितलं आणि तू कोणते सांगितलं? ना मरे 25% हाऊ इज इट FRBM? हवे ते खंय ना म्हटला. Finance topic is all about improvement. Public domain. Because sir, this is all about improvement. मुखार घेना का? आमदा मुखार public domain असा. It is not helping the state. व्हायलेशन झालं. Right. Next supplementary. Speaker sir, Annex 1, supplementary number 2. Annex 1 shows market loans maturity is 10 to 15 years. 5.41% interest and 8.75 interest. जो market loan हम घेताय, एक interest rate हा 5.41 to 8.75. While central loan, capex, ओ 50 वर्ष आमका हारी करपा period मेटा interest free loans. म्हणजे कितेंय development जे काम कोताय आमी आमच्यानी तो central loan घेवपा जाता. Annex 4 shows that the state has to pay huge repayments of 3,300 crores principal payment up to 2030-31 and interest of 814 crore. Now, as per Form D of the medium term fiscal plan 2026, जो आज पयर दिला, page number 10, you have taken market borrowings of 1050 crore in 2024 and 2025. These borrowings contributed to key sectors under the capital outlay. Plus 6th March 2026 तुम्ही एक लेटर बरयल्या आणि तिंगा तुम्ही आता आंकोडे 1200 मार्केट बोरोइंगा तुम्ही रिक्वेस्ट गायल्ली by specific supplementary number 2. Why do you take market borrowings loans at high interest rate and use it towards capital works when you can take free interest loan which is available for you? Planning a kit tunge tukli. Yam common maina ke question. Interest सुबेज हारी कोण तू हो घेता तू कितें हेंगे ना? स्पीकर सर, ताच्या म्हायती खातीर सांगता हांव. आमकां पयलेच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक. कारण कोविडाच्या उपरांत इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली. आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें. आणि तातूंतल्यान आमी 4,148 कोटी रुपया ह्या इंटरेस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या. आणि हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग. आणि ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना ते जितके रिफॉर्म्स करता त्याच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा. फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटींग फॉर अनादर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. नाबार्ड आणि सिडबी हाच्या अंतर्गत फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इदर द इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अदरवाइज द रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर फ्रॉम द 2.5 to 5% rate of interest we are getting the loan. We have already taken the 3,000 crores of rupees loan from the NABARD and the SIDBI, which is for the infrastructure development for the capital expenditure of the loan. For his information, the last year we are eligible to take the loan of 4,500 crores of rupees. We have taken only 1,250 loan from the market borrowing. तुझे म्हणटा व्हेरीज जाता त्याच्यानुसार, which is under the FRBM limit. And ह्या फावटी स्पीकर सर आमची लिमिट आसा, it is approximately again which is 3,500 म्हणजे आम्ही जी दाखयला तितून, but we will take hardly the 1,000. Speaker sir, again we are taking, this is for the capital expenditure
पयले फावटी खरें म्हणजे धन्यवाद म्हणपाक जाय डबल इंजीन सरकाराक. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचें पॉसिबल केन्नाच नाशिल्लें, कारण हे जे लोन दिवपाक लागला पळय न्ही ते आतांच दिवपाक लागला, पयलीं केन्ना दिनाशिल्ले. त्या खातीर तूं जो सांगता पळय न्ही म्हणजे आनी वयल्यान तुका हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता इवन दो द CAG हॅज वेरियस पॅरा किंवा आमकां जे आहा पळय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान किंवा CAGन आमी द प्रायमरी बॅलन्स एंड प्रायमरी रेव्हेन्यू बॅलन्स during the year of 24-25, the primary balance and primary revenue balance remained positive. This indicates that debt is on the sustainable path. Why be तुझ्या आमच्या CAG रिपोर्टात आसा. Second, the interest payment as the percentage to the revenue received. The burden of interest payment on the overall debt as percentage of the revenue received is consistently on a declining trend during the year 24-25 indicates the sustainable debt trajectory. Debt stabilization. The debt stabilization indicators, it is tuned to the positive 21-22 onwards, showing that the debt growth was broadly sustainable. हे बी जे आसा पळय न्ही हे CAG रिपोर्टान दिला. दिस शोज द फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ द स्टेट. हे हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता इतक्यो गजाली. सर हांव सीएमा एकू कन्क्लूड करून सांगोसो दिता. हिंगा आतां मार्केट लोनाचेर आयज दिसाक सुमार 3,500 एप्रोक्सिमेटली 3,500 कोट्याचो तुगेलो पेमेंट आहा, प्रिन्सिपल पेमेंट आनी इंटरेस्ट. हो 3,500 कोट्याचो इंटरेस्ट आनी जो पेमेंट आहा हो आमच्यांनी जर तरी प्रॉपर मॅनेजमेंट केलो जाल्यार तो दुसरो लोन गेन करूं जाता आशिल्लो. आय एम ओनली ट्रायंग टू टेल यू दीस. तूं जात ते भाशेन पयशे विथीन द लिमीट आहा म्हूण 1,200 ओपन मार्केटान घेवपाक गरज नासली. हो लोकांगे पयसो फायनान्शियल मॅनेजमेंट इंटरेस्ट हारी पण कित्याक घेवपाचो? कित्याक फायनली तू इंटरेस्ट हारिको ना. म्हाका 5 लोन वर्स घेवपाक जाली. जाय आसलो न्ही 5 जाल्यार वर्स हांव ह्या जाली वर्सा 3,000 कोटी घेतलो 18,000 आसलो, कोटी. पण हांवें तो घेवंक ना. ना तू 18,000 करोड रीण वाडोयल तुवें 2017 अंडर युअर लिडरशिप 18,000 करोड ते एक्सपोर्ट वाडवला. 18,000 करोड 3,500 हे तुगे मिसमॅनेजमेंट लागून जाता. सेकंड पॉइंट व्हेरी क्लियर. पयले फावटी ओनली कन्फ्रंट करिता लोन रिड्यूस जायना. 18,000 कोट्याचो तुका लोन वाडोवन दवरलो तुवें. अजून तुका कापस्ताद देवून दाखोवपाची. आणि हे जाता बिकॉज ऑफ दिस मिसमॅनेजमेंट. व्यवस्थित रित्या जाल्लो आहा ताका कितेंचे कितें Supplementary number 3. संवय जाल्ली आहा. स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता. गोवा रँक 3rd among the major Indian states by the Niti Aayog in the fiscal health index, and the state category is the achiever, and due to the robust revenue mobilization and balanced fiscal management. आणि पंजाब ranked 18. 18 स्टेटी मार्क केला, तितून गोय पयले आसा आणि पंजाब 18वें आसा. हे काढून पळय. दुसरें जाल्यार पब्लीक हे पळय तुका सांगता ते आयक. पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स. हे सगळे लोक आयकता. स्पीकर सर सगळे लोक आयकता म्हणून सांगता हांव. स्पीकर सर पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स तो फायनान्शियल मॅनेजमेंट 2025 जाल्ला. रीण वाडोता आसा आणि पंजाब लास्ट आसा. पंजाब लास्ट आसा. गोंयच्या पेपरार आणि देशभर दिल्यो त्या फायनान्शियल क्रायसिस जावपाच्यो थोड्या दिसांनी ते कळटले. पब्लीक डोमेन. थर्ड सप्लिमेंटरी. अरे थर्ड सप्लिमेंट दिता आसतना हे पब्लीक डोमेनान आसा. पब्लीक डोमेनाचेर आसा. पॉइंट आउट केले म्हणजे तुमकां राग येता. पूण 18,000 कोट्याचो तुवें रीण वाडयला आणि हे रीण एक्स्ट्रावर वाडवला. 3,500 हेजे रीण आहा आणि ती 18,000 हांवें फॅक्ट सांगला. उत्तर दिले बरोबर. पयले फावटी आमी स्टेट अचिव्हर नीती आयोगाच्या हितून तिसरे आहा स्टेटीत. पयले फावटी स्पीकर. Speaker sir, my third supplementary, Speaker sir. Speaker sir, on 31st of December 2025, Annex 5, Para 2, point number 3, page number 1, in an office memorandum, Speaker sir, एक office memorandum issue केला, Speaker sir. Goa government has placed a ban on creation of upgradation of new posts, which means no new vacancies for upgradation. और कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तो परमनंट जावपाना बॅन हाडला. आणि कित्याक बॅन हाडली हे? इन ऑर्डर टू शो दॅट रॅशनलायझेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो आहा तो मेंटेन करपा जाय म्हूण आमगे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहाय तांकां आनी सिरीज मेळपाना म्हूण हो बॅन हाडला. म्हणजे असली परिस्थिती स्पीकर सर की हे बसोन हिंगा फायनान्साक चुकी कोताय आणि ते चुक्यो कंट्रोल करपा जाय म्हूण जॉब्स बॅन केल्यो. म्हणजे आनी गव्हर्मेंटाक सिरीज येवपा नाही. कॉन्ट्रॅक्टा जो टीचर आहाय 10 वर्सां आहाय 15 वर्सां हे आश्वासन दिलं तांकां प्रमोशन जावपाना. म्हाका कंप्लीट करून दिया स्पीकर सर. आणि हे कंप्लीट जावपाना म्हूण हे बरोवन दिलां
आनी लोकां फटयताय की सिरीज तितले फटींग उलयले काय ते मागीर फटींग व्हडल्यान उलयल्या काय ना ते मागीर लोकांक खरें दिसता ते कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. तुगे मेमोरेंडम Speaker sir, तुगे हय. मेमोरेंडम हय स्पीकर सर तू memorandum म्हाका आसा. उलोवपाकूच दिना तुगे मेमोरेंडम आहा की हो तुवें सांगिला memorandum बॅन आहा हाड पळय न्ही. आणि तू बॅन हाडटा तुगेलोय आज डिस्पेस जो आहा तो तुवें रॅशनलायज करपा जाय म्हणून हाडटा तुका आनी उलोवपाक कांयच ना म्हणजे तूं टिचरी 10 वर्सान परमनंट करतलो एक Speaker परमनंट sir. ओन्ली फोकाण जाली Speaker sir. हेजेर Speaker तू sir. बरें दिता स्पीकर सर स्पीकर सर हाय क्वेश्चन घायला ना हाय अजून क्वेश्चन घायला ना हो मेमोरेंडम क्वेश्चन अजून घालपाचो आहा तेजो हो मेमोरेंडम जो आहा पळय न्ही विच इज अ टेम्पररी मेमोरेंडम म्हणजे तू टेम्पररी सगळे स्टाफ प्रमोशन जे आहा ते बंद करता विच इज फायनली इफेक्टिंग द इकॉनॉमी विच इज इफेक्टिंग द कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट आणि ते तुगे चुकी लागून उत्तर आता ऐक स्पीकर सर दिस इज अ मेमोरेंडम टिल 31st ऑफ मार्च नवीन Question पोस्ट क्रिएशन जावचे न्ही किंवा नवीन हे करचे न्ही 31st ऑफ मार्चा पर्यंत आसता स्पीकर सर म्हजेच सरकार जे म्युन्सिपाल्टीन गेली 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम करताले ताका परमनंट करपी फाटले फावटी म्हजेच सरकार स्पीकर सर म्हजेच सरकार हे फावटी 10 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे मागीर ए बी किंवा सी खंयच्याय कॅटेगरीत जो काम करता तो आसूं ताका परमनंट करपाचें उतर ह्या बजेटांतल्यान म्हज्याच सरकारान दिलां आनी तेंय म्हजेच सरकार करतले आनी त्या खातीर त्यांनी हे सांगचे न्ही जे आमी खंयसरूच कोणाक जे आहा पळय न्ही त्यांच्या पासून वंचित करूं ना तांकां काम व्यवस्थित मेळचें हाच्या खातीर म्हाज्या सरकारान केला त्याची फायनान्शियल मॅनेजमेंट कितें पळय न्हू हे तेणी म्हाका सांगपाची गरज ना म्हजें फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हजें व्यवस्थित आसा त्या खातीरूच ताका 100 कोटी रुपया वयल्यान ताका दर वर्साक काम करपाक जे पळय न्ही म्हाज्याच सरकारान दिल्लें हाज्या पयलीं 100 कोटी रुपया कोणी दिवंक नासलें आनी खंयचोच प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही स्पीकर सर आमी जो स्टेटी खातीर गरज आहा तो केन्ना ना म्हणूंक ना 100 कोटी ताकाय दिले स्पीकर सर फाटले फावटी 100 कोटी माय थर्ड सप्लिमेंटरी क्वेश्चन स्पीकर सर ये कोण क्लॅप मानाई ये क्लॅप मानाई ओ गोंयची जनता आमकां क्लॅप मारता फेलियरा लागून तुम्ही ते क्लॅप मारून व्हड आवाज जायना स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली विचारता आतां आमी आम जॉयंट आसा स्पेसिफिक विचारता डिले इन सबमिशन ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ज्यो आसा आतां हितून 12,813 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ज्यो आसा हे डिले जाले म्हणटा अमाउंटिंग टू रुपीज 3,028 crores म्हटल्यार टोटल 31 डिपार्टमेंटाचे मार्च 2024 हो सीएजी रिपोर्टान आउट केल्लो आसा आनी आमी पळयता की जो एब्संट सबमिशन ऑफ यूसीज आसा ताका लागून सीएजीन ऑब्जर्व केला की नो assurances that money disrupt has been used for the internal purpose. आता internal purpose कांयच यूज करूं ना म्हणून सांगता स्पीकर सर म्हाजो पॉइंटेड क्वेश्चन कित्याक जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमली प्रोवायड करची पडटा आनी ते समज ना नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान वॉट एवर फंड्स आमकां येवपाचो आसता तो डिले जाता जावं येना म्हाका मुखेलमंत्र्या कडेन विचारपाचें आसा की हे जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट 31 डिपार्टमेंटाचे जाल्ले आसा ते टायमली येवंक ना जावं 3,028 कोटीचे जो सँक्शन्स आसा ते टायमली तेंच्यांनी युटिलायझ सर्टिफिकेट दिवंक ना तेका लागून सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान कितलो फंड ब्लॉकेज जाला जो ट्रान्सफर जावंक ना जो कितले हे जे आसा ते सबमिशन नॉन सबमिशनाक लागून डिले जाला हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजो उत्तर दिवपाक जाय बिकॉज ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट स्पीकर सर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दोन तरेच्यो आसा एक फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा within the department, they want to submit that utilization certificate for the finance department, for the planning department. And second one is utilization certificate submission for the government of India. Utilization certificate for the government of India is only pending is 7 certificates जो utilization जो उरल्या तो government of India धाडपाचे उरल्या तांणी जो फिगर वाचला तो government of गोवा तो within the department करपाचे आणि हेका लागून खंयचोच फंड एक let me answer तुका जाय जाल्यार माझ्या कडेन स्पीकर सर हांव ताका म्हजे कडेन डिटेल इयर वायज फिगरूय आसा हांव हे मॉनिटर करता स्वता आनी म्हणून हे रिकॉर्डाचेरूय आयला स्पीकर सर हे हांव कंटिन्युअसली जेन्ना रिव्यू मिटींग घेता आनी हांव पर्सनल लेवलाचेर मॉनिटर करता ताका फक्त 7 उरल्या पळय न्ही हांव ह्या वर्साच्यो सांगता आमी त्योय 7 सर्टिफिकेट 31 मार्चाच्या पयलीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट धाडटले जेणे करून ताजो फंड जो आहा पळय न्ही तो आमकां मेळचो हाज्या खातीर काम करता तांणी जे फिगर वाचल्या which is an internal utilization certificate within the department. I have already given the instruction for the head of the department to submit the utilization certificate so that they can work smoothly. आम्ही त्याका लागून खंयचोच फंड्स कोणाचोच आडूंक ना स्पीकर सर प्रश्न क्रमांक 3 जॉइंट संकल्प म्हणून 12,800 स्पीकर सर
संकल्प बामणकर संकल्प बामणकर प्रश्न क्रमांक 3 स्पीकर सर जॉईंट लेट हिम आन्सर एक एक ऐकून घ्या तुम्ही एक क्वेश्चन तुम्ही जर अर्ध्या वर उलयले बाकीचे क्वेश्चनच येना न्ही जे बाब वेन्झीन सांगिले की 16,830 कोटी आसलं रीण 16 सत्रांत 35,000 झाले म्हणजे 18,500 कोटी वाढवले 10 इयर्स जे रिपेमेंट शेड्यूल आहा या रिपेमेंट शेड्यूलचे 3,600 कोटी रुपया the state government this burden will have to pay in 26-27 which will increase to 4,800 in Asnaka in 30-31 and that's because circular kala there is no doubt about it he spoke about it and very simple जे बाब गिरीशान सांगला ते पासून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट 12,000 म्हणजे ऑलमोस्ट 1,400 कोटीचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सुरवातेक पयले दिसांनी काढले माय स्पेसिफिक क्वेश्चन टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आता 2022 चो ह्या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले आहा फ्रॉम 2022 till date today the government has spent 677 crores म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी म्हळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनिट 22 lakhs प्रत्येक मिनिट ह्याच सरकारान पयले आमी प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ते बरें आतां स्पीकर सर हे आमी तूं काँग्रेसीन केल मुडशी कित्याक जेन्ना हांव प्रधानमंत्री नांव घेता तूं पंडीत नेहरू नांव घेता तेंय केल मुडशी ही कर्मा तुमगेली आज जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा विकसित गोंय करतलो म्हणून 2037 प्रधानमंत्री म्हणटा 2047 द वे expenses have been done on events 677 crores 46 lakhs will you make sure you curtail this otherwise will you curtail these expenses and the election year जाल्यार हांको आतां तुमी सरकार तुमच्या दारी उल्लेख केला हे सरकार तुमच्या दारी वयता थिंगा लोक म्हणटा लोक जाला भिकारी आणि हे सरकार तुमच्या दारीचे तुम्ही जेन्ना वयता आज विकसित गोंय करपाक मुखेलमंत्र्याचे स्वप्न हे जात जाल्यार चोयल्यार विकसीत गोंय जाता अरे इतले रीण वाडटा हे तूं कंट्रोल कटेल दुयेंस बंद करपाचो तूं प्रयत्न करतलो तुका तुगेली लेटर जी वेन्झीन सांगला 6 तारखेक तुवें सप्लिमेंटरी डिमांड्स घायले त्या वेळार तुका एक अप्रुवलूय मेळ्ळा 6 तारखेक आमी वाचला फ्रॉम आरबीआय दॅट यू कॅन टेक अबाउट 1,200 crores हे रीण काडपाचे दुयेंस तूं एक दोतोर हांव सदांच म्हणटा हांको म्हणटा हे दुयेंस काडपाचे बंद कर उणी केला म्हणटा बंद कर रेव्हेन्यू स्टेटीचो केन्ना येतलो आनी हे व्हेरी क्लियर कट हांगा सांगचे मुखेलमंत्री आज बरो हार्ट बीट घान बरो दिसता सारको हार्ट कित्याक हे इव्हेंट हय बरें हा मागीर थोडेशे आमदार मंत्री इव्हेंटा पण नाचता एकलो दुखत म्हणटा लोकांक खबर ना कितें दुखत ते नाचोत आहे हे तूं इव्हेंट बंद करतलो काय कितें हे तूं आमकां सांगा इतले इव्हेंट मॅनेजमेंट पोस्ट फॅक्टो हे गोंय बंद जातलें म्हाका 2 मिनटां आन्सर करपाक दी ना हे बंद तूं करतलो इव्हेंट हे बंद जातले असले इव्हेंट लोकांगेले पयशे घेवन 46 lakhs पर डे इज नॉट अ स्मॉल फिगर स्पीकर सर 677 crores स्पीकर सर पयल्यान पयली म्हणजे जे अप्रुवल घेतला पळय न्ही 1,200 crores ते आमी अप्रुवल घेवन दवरता ते रीण घेतलेच अशें ना आमकां येता आतां घेवची गरज लागची ना तो पयलो विशय दुसरी गजाल डेट जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्संटेजीन कमी केला सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टील 2026 फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्संटेज 16.50 आशिल्ली आज तेजी पर्संटेज 3.99 आसा एट दॅट पर्संटेजीन फ्रॉम द 20 टू 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्संटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे ते बरें पडटलें दुसरी गजाल तेज्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचे गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां जे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा ओके 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय इव्हेंट स्पीकर सर आणि इव्हेंट करपा जाय दिसता माझे इव्हेंट बंद करा स्पीकर सर आमी खंयचोच इव्हेंट
हो रीण घेवन करिना आमी हे जर रीण काडटा आसत न्ही जाल्यार फक्त आमी रीण काडटा कॅपिटल पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर करता करपा तुम्ही पोस्ट खातीर फॅक्टो ओके सगळे इव्हेंट पोस्ट फॅक्टो जाता हे बंद स्पीकर जावपाक सर जाय आमी रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हो प्रत्येक फावटी दिता आणि ताका लागून तेच म्हाका पयशे दिसता इंटरेस्ट खाली आमी कर इव्हेंट करपाक जाय स्पीकर सर हो कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर आमी रीण बंद काडटा करा हे इव्हेंट मातशे बंद करा इव्हेंट बंद करा करपा इव्हेंट खातीर मातशे काडिना बंद कर स्पीकर सर मातशे बंद कर स्पीकर सर आमी आतापर्यंतचे काढलेले प्रत्येक लोन आमी त्या खातीर सांगला आमी सिडबी कडल्यान घेतला आसत आमी नाबार्डा कडल्यान घेतला आसत इव्हेंट बंद करतलो प्रोजेक्ट इव्हेंट बंद करा स्पेसिफिक लोन इव्हेंट बंद करा स्पेसिफिक लोन आसा त्याच्या पलीकडे लोन प्रश्नकाळ घेवना सोंपलो स्पीकर सर माननीय प्रश्नकाळ सोंपलो फुडलो विषय घेवचे पयलीं एक अनाउन्समेंट आसा बारीकसो विषय आयकून घेया सगळे तिथं तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिता एक मिनिट बस पयर 6 तारखेक गॅलरीन जो प्रसंग घडलो त्या प्रसंगाचो हांव निशेध करता आनी तो प्रसंग कसो घडलो तेजी इन्क्वायरी चालू आसा त्या इन्क्वायरीची म्हायती सभागृहाक लेटर ऑन सगळ्या सभागृहाक हांव दितलो मान्य विरेश कितें आसता विशय सांग Speaker sir, personal explanation under rule 281. Read out. शॉर्टस्ट टायमा भितर कर Very short. Honorable Speaker sir, with your permission, I raise under rule 281 of the rules of procedure and conduct of business to make a personal explanation concerning an incident that took place on Saturday 21st February 2026 at the office Yes, of sir. Point of order. Chief पॉइंट ऑफ ऑर्डर Planner, स्पीकर सर एकूच Government मिनिट of पॉइंट Goa. ऑफ ऑर्डर एक मिनिट Speaker sir, स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इतक्याकूच कारण तुम्ही सेम रेफरन्स दिला तुम्ही उलोवपाचो अधिकार असताना हाऊसातल्या मेंबरान ह्या विशयाचेर आत्ता उलोवंक शकना पॉइंट No, ऑफ but ऑर्डर take no, let him make a I'll statement. I'm Speaker rule sir, consider different. sir, Different thing. He can. ना ना Or स्पीकर दुसरो हांव रीड आउट issue. करता स्पीकर सरान म्हाका Or not speak speak on on that that issue. हांवें ECB rule कोट चा आउट issue. केला ही शुड नॉट स्पीक ऑन दॅट इश्यू No, No, he's no, speaking it's on not that TCP. issue. हो इश्यू डिफरंट आसा स्पीक ऑन दॅट इश्यू ताका विरेश बाब हांव रीड आउट करता हय. within 2 minutes February हांव सोंपयता. आयकून घे तुका परमिशन अंडर 281 दिला ते तुका तुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन कितें आसता दिवपाक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिता आनी ते शॉर्टस्ट टायमा भितर स्पीकर सर ताका सांग मातशें बस म्हणून विथ स्पीकर सर हे कितें स्पीकर सर Be after 0 hours, ना Speaker ना sir. स्पीकर सर हे कितें तुम्ही Follow आता the rules, परमिशन Speaker दिला sir. Do it म्हाका after 0 hours. तुमची परमिशन हांव करता It is 0 hours cannot be of- above Where's other the- issues being raised Where's by the- other members. स्पीकर सर No, बिना no, परमिशन ऐकून घ्या. दिला उलयन Speaker sir, ऐकून घ्या, ऐकून घ्या. झिरोवर गेली तू ऐकून आपण घ्या. झिरोवर गेली एलओपी Permission. LOP. लक्षात येऊन अरे यू अकॉर्डिंग टू रूल एलओपी ऐकून घे एलओपी एलओपी विरेश बाब तुका सांगलें परमिशन त्यांनी. जे पळय After दिलं 0 hour पळय it is. You go न्ही by ऐकून rule. घे आफ्टर समज 0 hour जावपा जाय 0 hour 5 मिनटां वयतली 5 ते 10 मिनटां तुका परत परमिशन दिलं ते इट इज ग्रांटेड तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली एक मिनिट बस एक मिनिटाचो सांगले प्रश्न तुका आसा. एक मिनिटान हांव दिली न्ही read out तुका करता. पळय दिली न्ही परमिशन दिलें 0 hour जावन न्ही शुंदिका हा शुन्यकाळ उल्लेख श्री अलेक्स लॉरेन्स Speaker sir, I just want to make a mention that the gym at Kamoli, actually I could have taken this in the 0 hour, but it is of utmost importance, that's why I would like to raise it now. That it has to be repaired. I would request the government to take it up on very urgent basis so that Gurturi gym already is complete. If he could complete this faster and we could have it in the end, before the end of the season. And physical fitness enthusiasts in the village of Kamoli want the gym. Thank you, Speaker sir. श्री प्रेमेंद्र शेठ Because fear and anxiety in the minds of public, that is commuters traveling via Chodon, Pombarfa ferry, as well as Tilgaon Sarvanas Toka ferry point respectively. It is observed that the ramp at Chodon Pombarfa ferry on both the sides is in dilapidated condition. That is, at the Pombarfa side, the ramp requires to be widened for free movement of the commuters vehicle along with the parking areas. Whereas from Chodal ferry point, the river at the high tide flows over the ramp and enters into the Khazan field, thereby destroying the paddy crops. And due to flooding,
Approach road is not visible for the commuters, especially school children, citizens, senior citizens and vehicles are largely obstructed and face hardship. In this context, in my last LAQ number 9C tabled on 26/3/2025, government assured that inspection will be carried out to study the situation. However, till date, no action has been initiated. It is also observed that crew working in these ferry services are found to be inexperienced because on many occasions the ferry is docked at a random, that is at the side of ramp, dashing the bunds or above the ramp, which makes difficult for the commuter movement at exit and boarding point. The crew, although found without dress code and not adhering to the properly timed schedule, thereby commuters are out into inconvenience. In fact, the crew also found commuters put into hardship. SCREW requires to be follow the norms maritime standard for the safety commuters, vehicles and vehicles of the government. I also recall my earlier LAQ number 167 dated on 5/2024 regarding ferry services at Pilgaon Sarmana stock up ferry point, wherein government assured that due to congestion, narrow creek and blockage navigation channel at Tonka site, tender was published for carrying out dredging, navigation canal and improve the condition of ram at Pilgaon site. Since there are many accidents taken place and one of the accident that one four-wheeler due to brake failure sink into the river due to nature of narrow and slopy ram which is requires urgent repair. In view of above, I strongly urge the Honorable R&D Minister to kindly look into this matter of Soron Pomurfa Ram as well as Pilgaon Sarmanas Tonka ferry services with special intention in required to Pilgaon ferry point to resolve on the top priority to clear the fear and anxiety in the minds of the public. Speaker, sir, fear and anxiety amongst hoteliers, owners of restaurants, eateries, canteens and catering establishments due to the order dated 5th March 2026 issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas under the provisions of the Essentials Commodities Act 1955 and the Petroleum Products Order 1999, directing oil refining companies and public sector oil marketing companies to supply LPG solely for domestic consumers. The reasons behind the order and the directions are understandable, as the households would need uninterrupted supplies of domestic LPG. However, such an order and direction would completely paralyze the hotels, restaurants, small eateries, canteens and caterers, as all these establishments depend on LPG as a primary fuel. In Goa, such steps will crush the hospitality industry and also the tourism industry, affecting employment, livelihoods of thousands of persons and families. The effect of restricting LPG exclusively to the domestic consumers will have an effect on the entire economy of Goa. It is therefore submitted that the government of Goa opens a dialogue with the Ministry of Petroleum on top urgent basis to work out a solution wherein priority in supply of LPG is provided to domestic consumers and regulated LPG supply for the purpose of cooking is kept open for the hotels, restaurants, small eateries, caterers and canteens. The government may call for an immediate meeting of the concerned stakeholders. Speaker, sir, a shortage of and sharp price in cooking gas cylinders will definitely hit every BPL family on subsidized cylinders. It will hit the small bakeries, households and cooking in the state. Has the government returned to the Union Ministry of Petroleum seeking priority allocation of LPG stocks to Goa? Has it assessed how much buffer stock has it at its bottling plants in Verna and Sankwad? Has it issued an advisory asking citizens not to panic buy? Has it asked distributors
to be vigilant against black market pricing. Because the government must immediately write to the Union Petroleum Ministry for priority with regards to fuel buffer allocation. You must have a clear public announcement, the Chief Minister telling Goans that the government is monitoring the situation, that buffer stocks exist, and if this communication has not happened, the people of Goa deserve to be informed what is the step, not rather getting these messages from WhatsApp. Because sir, already we are in discussion with the concerned ministry and concerned authority. माननीय आमदार श्री निलेश काब्राल केल तुवें डिस्कस लेटर मातशें बरोय. Because sir, I would like to bring to the attention of the House and especially Electricity Department Minister, the fear and anxiety prevails in the minds of people regarding sudden spike in electricity bills being issued to shop owners and small commercial establishments in Kuchore constituency. Over the past few weeks, several traders, shopkeepers and small business owners from Kuchore town, Savarde and the surrounding areas have approached my office and complaints of unusually high electricity bills. Many of these shopkeepers state that the monthly electricity bills, which earlier ranged between 3,000 to 3,500, have suddenly jumped to 10,000 to 17,000 without any significant change in the consumption patterns. These shop owners are mostly small traders who depend on modest daily business for their livelihood. Such sudden and unexplained increase in electricity bills have caused serious financial stress and uncertainty among them. Several consumers have also expressed confusion regarding meter readings, demand local load charges and other components reflected in their bills, which they find difficult to understand. I request the government to clarify the reasons behind this sudden increase in electricity bills and inform this House what immediate steps the government intends to take to address the grievances of shop owners and ensure the electricity bills is fair, transparent and accurate. Speaker sir. Speaker sir, हांव एक सांगता सर. Government decision कितें घेतला ओके. पण म्हाका कंज्युमराक सांगपाक जाय आनी करपाक जाय हेच माझो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर. इश्यू ताजो सारको आसा पूण कितें जालां लोड जो कंज्युमर घेता तो लोड सामको कमी घेता म्हणजे 3 kVA लोड घेतिल्ले मनशान आज 8, 9, 10 kVA पावर ऑफ करता आनी त्या खातीर ते फायन पडल्या. आमी ताचेर वर्किंग करता. I will discuss with the matter with Honorable CM also, and he will come for solution. Speaker sir, I urge the government of Goa to take up strongly with the central government the issue of dual citizenship for Goans who have been granted Portuguese citizenship. Speaker sir, the primary driver for Goans seeking Portuguese citizenship is economic opportunity. By the Portuguese citizenship, they get access to 27 countries, where they get jobs in the hospitality, IT and healthcare sectors. Then they do remittances to Goa, which bolster the Goa's GDP, which reflects in the Chief Minister's budget. Now, dual citizenship formalizes this, that the remittances become legal. Speaker sir, there is a need to harness the diaspora as a bridge for Indo-European Union trade. This is what has happened in the presence of the Prime Minister, where the Goan OCI, Antonio Costa, who heads the European Council, proudly showed his OCI card. Prime Minister Narendra Modi ji clapped. So basically this is a symbol of the fact that dual citizenship only to Goa affirms its unique position within India. Speaker sir, 2019 Shashi Tharuran private member bill move केल्ले पार्लमेंटान ड्युअल सिटीजनशिपी खातीर आनी ते एडमिट जाल्ले. हाजो अर्थ कितें की कॉन्स्टिट्युशनली दीस कन्सेप्ट इज वर्दी ऑफ डिबेट. सो हांव मागतां की मुखेलमंत्र्यान एक स्टँड घेवचो, आपले डबल इंजिनाचे कडेन कितलें चलता तें दाखोवचें आनी खूब लोक गोंय सोडून वतात. गेल्या 5 वर्सां रिकॉर्ड तुमचेच आन्सर दाखयता की 8,425 गोंयकारांनी गोंय सोडून गेल्ले आहा. म्हळ्यार तांचे बरोबर फॅमिली वतात. सो हाजे खातीर हे लोकांक न्याय दिवप, तांची लॉयल्टी आमच्या देशा बरोबर उरताय बी, तांची रेमिटन्सीस जाता. आनीक आमकां लिबरेशन 1961 मेळ्ळें, इंडिया फ्री जाली 1947. आमी ना जाल्यार पसून युनीक आहा देशा भितर. सो आमकां एक सेपरेट ही फॅसिलिटी मेळपाची गरज आहा.
आणि गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री आहा. सो अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून ते भायर वतात, ते उगीच खाजेक वचनात. सो हे कन्सिडर करचें म्हणून हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता आनी एक अश्युरन्स म्हाका दिवची. Attention of the House is drawn on the dangerous and dilapidated condition of the Mamledar office building in Pernem Taluka, which has reportedly become structurally weak and poses a serious risk to the lives of government staff and the general public visiting the office. The step government intends to take in this regard. Speaker sir, हालीत मामलेदार बिल्डिंग आहा पेडण्या, आख्या पेडण्या तालुक्याक लागता आणि सगळे ऑफिसीस थंय आहा, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, सब रजिस्ट्रार, BDO हे सगळे आनी लोक थंय सगळे वयता. फाटल्या दिसांनी न्यूजार पयले आसतले स्लॅबाचे कुडके पडले आनी न्यूज जाल्लो सगळ्याक. म्हणजे खरेंच लास्ट 3 वर्सां पयलीं हांवें ह्यो क्वेश्चन रेज केल्लो. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ हेचेर लक्ष तुमी येयले जाल्यार इन्स्पेक्शनाक 2-3 वर्सां पयलीं मामलेदार ऑफिस पेडण्याचे असं खरेंच जाणट्यांक लिफ्ट ना थंयसर कितलींशींच वर्सां लोकांक येवंक वयर चडोंक देवंक त्रास जाता. सो जागो आयडेंटिफाय केला पूण फुडें काय जावंक ना प्रोग्रेस. PWDचो जागो 8,000 स्क्वेअर मिटर ITIच्या देगेक त्या दिसा आमी पळयला, तुमकां दाखयला. जाय जाल्यार थंयसरूय करूं येता. पेडण्या जर टाउनान जर ना जाल्यार वयर खंय तरी शिफ्ट करपाक बेगिनात मातशें लक्ष घालचें. श्री संकल्प आमोणकर. अरे झिरो आज रे बस. Speaker sir, attention of the House is drawn to the acute shortage of technical staff and administrative staff at Ravindra Bhavan, Baina. Essential posts such as sound operator, light operator, stage assistant, MTS, LDC and store clerk are required, and their absence is hampering the day-to-day functioning and smooth conduct of cultural program. Ravindra Bhavan, Baina plays an important role in promoting art, music, dance and theatre, providing a platform for local artists to showcase their talent. Although there are regular booking for cultural events and other programs, the shortage of staff is affecting its efficient functioning. Steps the government intend to take in this regard. सगळी रवींद्र भवनां जी आसात तातूंत एक्टिविटी खूब वाडलेली आसा. त्यामुळे म्हाकाय काणकोण प्रॉब्लेम आसा, तुकाय आसा, सगळे कडेन हेजेर सगळें लक्ष दवरून आसा न्ही. जितले बेगीन आमी स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान ते पोस्ट घेवपाचे प्रयत्न करता. Thank you, Speaker. श्री कृष्णा साळकर. Sir, I rise to draw urgent attention of this House towards the illegal gate installed by MPA on the public road, which has become a matter of serious concern for the people. This gate has been illegally erected, obstructing the free movement of residents and commuters who have been using this road for years. What is even more shocking is that the clear directions had been issued for this gate to be removed, yet the authorities have shown complete disregard and the gate continues to remain at this place. Such a blatant defiance of orders, disregard for the rights of public cannot be tolerated. A public road cannot be arbitrarily blocked by any authority, and the people should not be made to suffer because of administrative arrogance. I strongly urge the government to immediately intervene and direct the MPA to remove this illegal gate without any further delay, and also seek an explanation for the delay in complying the order. Speaker sir, collectoraची क्लियर कट ऑर्डर आसा की एक गेट काडची म्हणून ऑफिशियल गॅझेटान ती नोटिफाय जाल्ली आसा, तरी पूण अजून पर्यंत ती रस्त्यावयली गेट ते काडपाचे कोणूच जालेना. हांव मंत्र्या कडेन मागता की इमिडिएटली ताणें येवन इन्स्पेक्शन करून ती काडपाक इन्स्ट्रक्शन्स दिवची. श्री एल्टोन डिकोस्टा. Because attention of the House is drawn on the growing apprehensions among the general public regarding non-availability of anti-rabies vaccines in government hospitals in district of South Goa and Kushavati area. Due to this shortage, many patients are facing serious difficulties in receiving timely treatment. I therefore urge the government to take immediate steps to ensure adequate supply of this essential medicine so that patients do not suffer due to non-availability. Speaker sir, आमगेले बाळली काल सुण्यान गव्हर्मेंटा कडेन वॅक्सीन एंटी-रेबीज आज तूं सायडीन ना तो तुका सांगपा पडलें. मात आज ट्युरिस्टाक ब्रिटिशराक केला, म्हाका फोन मार म्हणटा, फोन मारता. स्पीकर सर ना सिरियस हे कित्याक देर आर नो मेडिसिन्स एंटी-रेबीज कांय ना आनी ते प्रायवेटान धाडले. सर
हांव रेबीज वॅक्सिनाच्या बाबतींत आतां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसा कडेन उलयतां आनी जर नासत जाल्यार अवेलेबल करपाक लायता. सगळ्या ना पाळली ना केप्यां ना हुंय ना स्टॉक ना डिस्ट्रिक्ट ऑल इन हॉस्पिटल कुएलो म्हणून ताणें डायरेक्ट फेसबुकाचेर घाला 4 दीस जाले की आपल्या आतांच सांगता हांव चॅक करता. पाळली बिकॉज दे आर सम ऑफ देम आर पुअर दे कॅनॉट ट्रॅव्हल सादे अँटी रॅबीज साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सगळ्या ना फुल कुसावती एरिया ना एंटायर शॉर्टेज इवन प्रायव्हेट देखो मेळना प्रायव्हेटूय नाही प्रायव्हेट देखो शॉर्ट आहा नॉट ओन्ली इन गव्हर्नमेंट इवन प्रायव्हेट आहा शॉर्ट आहा नात हॉस्पिटलांत डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. There is a rising concern, fear and disappointment among the people of Goa who are referred to GMC for surgical operation. It has been observed that surgeries of the high-risk patient are often delayed due to unavailability of ICU bed with ventilator. Patients are frequently asked to wait for several days before undergoing surgery, citing this shortage as the reason. This situation is causing immense distress to patients and their families, as timely medical intervention is critical for their health and recovery. I kindly request your urgent attention to this matter and appeal for immediate step to increase the number of ICU bed equipped with ventilator at GMC. Such an initiative will not only ease the burden on patients but also strengthen the healthcare system of Goa. Speakers. श्री क्रूज सिल्वा. Noted. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of teachers, students, parents, as school teachers are assigned election duty for CCP election, SIR verification duties, and census enumeration duty that is likely to start soon making it difficult for teachers to focus on teaching and examination work, as board examination and relative assessment work requires the presence of teachers for assessment to process and declare the result in time. So also the academic year begins from April 1st without any break, and unavailability of teachers at the beginning of the academic year will result in academic loss to students. Government is requested not to appoint teachers on such duties when exams and teaching works are required to be conducted by teaching community. Speaker, sir, urgent need to address stray dog attacks on tourists at Kavalusim Beach. In view of the fear and anxiety prevailing among residents, beach visitors and the tourism fraternity following the shocking mauling of a British tourist by a pack of stray dogs during an early morning walk on the Kavalusim Beach in Benaulim constituency, Salsett Taluka. I draw the urgent attention of the government to the serious threat posed by packs of stray dogs roaming freely along several beaches in Salsett. This incident is not isolated. Similar attacks have been reported in recent months in which even children and senior citizens visiting the beaches have been mauled and injured. Such incidents seriously endanger human life and damage the reputation of Goa as a safe tourism destination. I therefore urge the government to immediately conduct a special drive to round up all the stray dogs from the Kavalusim Mobor beach stretch and other vulnerable beaches in Salsett and shift them to a recognized shelter. I also seek a clear assurance from the Honorable Minister for Animal Husbandry, the Honorable Minister for Tourism and the Honorable Chief Minister that coordinated action will be taken immediately to remove these stray dogs and ensure the safety of residents and tourists. Ata poiri zala, when a walk was happening, a British tourist has been, mauled. And this situation zaita, I think, an urgent attention because we are in peak of this summer season and a lot of tourists are there, which is good for the state. So, compulsory owners, sterilization and vaccination, zori tori amchan kaida adpa jata, and thanks for the thing orpa ta. Ye maksata, if CM can, in the next few days, if you can give a note or at least say something about it. काय म्हणा? ऑलरेडी आम्ही त्याचेर काम सुरू केलं वेटरनरी मिनिस्टरने आम्ही सगळ्या एनजीओ मेळूनय करता जाता तितके बेगीन सोल्युशन काडटा. श्री विरेश बुरकार, पहिली शून्यकाळ उल्लेख कर. Speaker sir,
मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट ना सद्या मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकोचें. I wish to draw the attention of this house, a disturbing incident that recently occurred in the Karapur in Bishalim, where a leopard reportedly came onto the road and caused an accident involving two persons traveling on the scooter. The victims sustained injury and the incident has created fear and anxiety among the residents of the surrounding villages. This incident highlights a growing and serious concern regarding the increasing movement of wildlife, particularly leopards, onto human settlement in several parts of Goa. Such encounters are becoming more frequent in villages located near forested areas. There is a strong apprehension amongst local residents that large-scale construction activities, infrastructure project, road widening works, and other development projects taking place in and around forested belts are disturbing natural habitats and wildlife corridors. As a result, animals are increasingly being forced to move into settlement areas in search of food, shelter, creating dangerous situations for both people and wildlife. Therefore, I urge the government to investigate the incident and assess the impact of ongoing projects on wildlife corridors and take necessary measurements to prevent such human-wildlife conflicts and ensure the safety of both residents and wildlife. Speaker sir, आत कितें जाला बिट्टे वाघ आतां रस्त्यार पावल्ले आसा. कित्याक दोंगर जे आसा ते दोंगर सगळे कट करीत आसा आनी हे इम्पॅक्ट असेसमेंट खूब गरजेचें आसा. आनी हे काळापूर म्हणटा पळय थंय आतां व्हडले प्रोजेक्ट येता. दोंगर ऑलरेडी कट केले. आतां हे कशें येता कितें येता सरकाराक सगळे खबर आसा. सो आयज जे बिबटे वाघ अटॅक करता, बिबटे वाघांची कांयच चूक ना. तेंचो जो हे आसा पळय शेल्टर आसा तेंचो दोंगरूच कट करता. सो सरकारान मिनिस्टर तरी आतां ना, म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष वेधीत करपाक जाय आनी हेजे असेसमेंट सारकें करचें. सुरेश बाब तुझे एक्सप्लेनेशन दे. Speaker sir, with your permission, I raise under the rule 281 of the rules of procedure and conduct of business to make a personal explanation regarding concerning an incident that took place on Saturday, 21st February 2026 at the office of Chief Town Planner, Government of Goa. Sir, certain narratives are being circulated in sections of media and through official channels suggesting that my presence at the said office was improper or that I was engaged in conduct unbecoming a member of this house. I categorically state that I was present there strictly in my capacity as the elected member representing the people of Sant Andre constituency and in discharge of my legislative and on-site responsibility concerning matters of public importance relating to town planning administration. During the concern of my visit, police personnel present at the premises obstructed my functioning and proceeded to physically manhandle and forcibly attempt to evict me from the office. The incident was unexpected, unwarranted and deeply distressing. I wish to the place on record that at no point did I act in violation of law or decorum. My purpose was to seek information and ensure administrative accountability in the matters affecting my constituents. The unfortunate physical handling of my sitting members of this house while engaging in legislative public duty raises serious concern about the treatment accorded to elected representative and about respect for democratic institutions. So I am making this personal explanation not to dramatize the issue but to correct any misimpression that may have been created and to affirm that my conduct remained within the bounds of the constitutional properties. I leave it to the wisdom of this house and its preceding officers to safeguard the dignity of the members in discharge of this responsibility. Thank you, Speaker. I'll table this. माननीय विधिमंडळ व्यवहार मंत्री श्री माविन गुदिनो. So I seek the leave of the House to move a motion under Rule 306 to suspend Rules 258 and 259. मान्यताय असा प्रस्ताव मांडचो.
So under Rule 306, I move a motion that Rules 258 and 259 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly be suspended for this session. प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसा. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. तांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें. तांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव मुखार व्हरता. कागदपत्रां मांडपाची. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन मुनिदो. So I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. सभागृहाचे कामकाज ऑडिट मेरेन स्थगीत करता.